people should be decorum in everything they do. Everybody have ambition, and we must follow that. The team in grassroots, the communication team members who have been with me all this, meaning being MP, I'm not part of your salary. I'm not part of it. Sacrifice my job, my life, my family, followed you. At the point when soldiers were at Iron City, at a gunpoint, nobody was there. It left with me, you, the president, your husband, and one deputy organizer. The four of us were allowed to enter the room. If any soldier had triggered the gun, I'd have been dead body by now. Like Ahmed Tuareg died. We all killed ourselves for this party. I haven't come to anybody for money. Neither have I called any member to give me money for my TNT. But each and every day, I buy my own data, my own airtime, I fill up on radio stations, I grant interviews here and there, defend you in and out. If the time comes right, we will tell them that nobody is a coward in this constituency. We came for a purpose. We have ambition. And the ambition we have, they are MP, president, ambition, the same thing, we have ambition. We join a party for a reason. It's not for greedy people. It's not meant for you to take everything. How old are you? Who are you? How many are you? Some of us, we've gone a long way. And corporate ethics allows that people should be decorum in everything they do. Everybody have ambition, and we must follow that. The team in grassroots, the communication team members who have been with me all this while, we are meeting on Sunday, 4 p.m. I'll tell the venue. We need to take whatever it is into our hand, because I don't know what's the sound. I shall be back. I shall be back. No, let's go to. You're not doing it. Now, fast entirely basa say na doing it. Me promises are. Me dey ama me who 4 years and said John Muhammad dey. Me konio, me kodidio, me ko donso. And was I a for asa ka ho. Na abia nyina ne say obegu ba omia ne offense na nado. Amemu na omubu ya hepo awisia ni nyanka. Mobrofo no woni bia damfo. Na ode adubu ahene. Ekota je na nado de owakoma no obia o se Ghana ye obia wo ye ndisi ni we you ye mpi oba onyu ono ba to adwuma so na emom na John Mahama kromfo wudi ni mambofo kwata dubu ahenachi senka krono nko momo na ko mfa mu MPP aban ni mu ase na ko ya bewie wo no na nsa president kwa because criminals ni na John Mahama nsa wo president amana betina Ghana ana akwa na bebu abono we didn't even ambofo kromfo a ya beyi no Ghana on the say Sadia ne de tu no dum so de tu John Mahama ma ne koye na wakwasa ba na ban bia ehu nyansa no hu se e wo se yakra ayi cable suba ne de innovation one de wo se one de Ghana no obaye no on pa de papa bia enti obi kro mu ne hia wasesa kwa koma bokenafo ama containers dudu we nyina timi ayira within 120 days John Mahama baye anyinya nanim se de odi awio so se wa ono ama ne ho 90%. 0% kwa wanya. Dia to sumienu. John Mahama tena Ghana eye dede ko baabi obegina biase na nado ebo akuafo akromfo ebo owia koko because one ba wanya because the 60% beto wo so and 1% kwa ba wo ana okuja to block aye ne ho se de na to nsuo siem ne ho kales owia koko ne fa ensuo so ko Togo any other country koton instead of so with this
ni bi beto akuafo so ama omanya sika no na wawia na omo de akwa akoton enti NDC fo krono ene amobra ene bi anya bie ani sode wo mu ni Ghana na John Mahama yankwati a wasa pekoti kwan obese wasa tena so miensa wo free esire mo ba bedi ade no bicycle tie ko bakra na oni bi ene wo se ye ka the whole Africa billionaire o ka mu bi kromfo piapia ni nua Ibrahim Mahama wo mu wia Ghana sika na so obi yale na o de koboa na ene Ibrahim Mahama Ibrahim anak sa kale ayi ho anwani na wote ayi landing ho no na okeka nkwase asem no okeka nkwase asem ne si hanyasa na amafofie enti sa ne ma we nyina eku ho ma ekwa atwo na siasi ebe de ni kwaku menu ya fale na yanyi ya man Ghana nsi wona Ghana hia MPP fo Ghana hia MPP fo ene se be kwase na o se mesesa ma ade Ghana fo akoda hunu se esuro kura konkron si akoda ne adwene epo obi onimi nyansa ebe chechire Ghana na biaso mobrofo ne wo mo andi bi so a MPP fo aban because John Mahama they won chani why me for did abo chance ye dia no matu ase enti yesre mo people for me na yen kamom ne anye o man Ghana so no man Ghana hia people for e wa me da so obi to aso me da se ya me sure Achim mafia why busy with okay, Ashim be my young My busy why? My busy kakrent me so I'll be back in 10 minutes. From the one and only Achim Mafia to the one and only Achim Bema. Me papa chame chio bi bia Achim Bema. Me so be Achim Bema, me so be Achim ni. Oh, say me no prepa. What's more than papa. Achim for doors wa ha. Ashim papa me papa fi Achim oda. Okay, the Kennedy back science Ashim mafia wa yenko. Kennedy back yenko. Me papa cho you mesaba wa mu adwuma mesaba. Yo, Marcus. Na the American said, "La no me send me na ma back door me home reply." Inti me strong statement na ye kan no. Ncham yesi me free so na phone call off. And the anya hwe na yegusu mom na yani nso abre but gadget nti anya den anya said ye penny de bia. Onan dia. Na wa ni tu bi kura na dum so yi bia na hete 20 me an charge ne papa bia amamu bone ho mfra men e bi bo. Asewunim. Nra e bedru kadina yesum kumo we do bi bo no nyum kumo anam se e awurade unya mampani ani tie wu a obere wu one ni nkrofo nyina tie wu voice Minia. Nra Muhammad is a concert no ko yie no o Empasiri. Wa Ghana yes heaven. Empasiri na e friend concert no hwe obi a o performance out the bar aban mu no bisi a wa bono sin aban bia under the Fourth Republic oba the first month the first 4 months obo bisia wa bobisia etwa ochiman ni asanteman de ewura bono man de ewura wasaman de ewura kuapeman wa de ewura yinzima man ho ahia enso ye hu hwe so mampani bobisia we na wie na utwa sika pepia nkoma ekoto akachi na uti da so na otiti mema ba wa se kwesi di na ukoto pad ani boarding ewiase nyina pad ani boarding wakoto no udi eguso na wogie from man Ghana ho na obeka kire mi se yen rate u ana say ye mark u na ye ma percentage fi se oba ye no wa ye adwuma so pad tutunzu ye adwuma wa ye pad woto na ze voice we de ni tie wu ye kozuku de na ni tie wu kura anu onka hu kura no ni di ko mi ntwura kura no ubuzan se obi dio mampani onka ka so okoto pad abeto Dabi na so akoto pad na wotuko yom akogina podium. Mama is wasting our resources. He's wasting our money. No akogina podium so say wo bo ho mana na say ai na nya mama yi na
ai mi gina banane and there be dum so na eku yen mahama so wo so hu dum so pa na cocaine nso within for the last 4 months cocaine nso I fly here and then cocaine me go kaze kokunta na ze ese powder dey powder yen kama brofu ni wiazi ne unse mahama ba ni cocaine oton akwaji bisia amanfo ni ade bisia na wodi cocaine name na wodi toka kakra na airport ni edum light kakra na cocaine eso akwabra ni e di na mu chechechecheche ni e di sen kakra ni edum light ni e di na mu chechecheche ni e di sen amamu be no and then ajo mama ni 3 more denser o mine no gu o mine ni mu ase so na wakwa gina simpie so se e man tonwom na e mo ohire na e mfa ntomanto so mfa won hyachiri efise waye di bi obi nyi bi da na kufu adon so a wodi free education so ba the first 4 months obi nyi bi da kufu adon so a kufu adon so a chama mami to jam ni abre chama mani kufu adon sika na oh voice kwasi ampani ni ni to chine na wajimi do mami yanka NDC for de mo de nkra se mo de number bia wabu mi fi wo magu kra oh David voice woni nyansa se wo za wo kan nyansa sem na wo mo san kwasi asem se ya no bedi voice akufu ado no edi free education ba ya ukọ dodo ayi ura so no ne bayire da ho ebo na otwen be wi atene minyam ayi ampesi a medi kuro no nyina enkwala enye bia kofri no ma ye graduate o mu ye adwuma kese no ene yeze kufu ado so nkache se ye de ne kokosi ayi space nanki ye bia TV to no so ne wi asi na hu se akufu ado abo no homoden akufu ado ne first ayi 120 days no na wa launch ambulances mako voice ambulance say wu yale wu ne adu wura mpenu anyankwa said ya de ne tinti so ati ase na wa launch 307 across the country oba eno ahyase atoto adwumefo akatuam na nkrofo awofom anensefo ne teacher fo na egufia na omo doba ade ni ade a omo so apa opansa no madidi nyina no ahyase e fa om bibiri oba wonfo ayi anoma akora badwumam wuti won mo sa homana ne se ye mo mana ne na waye bi oba ye no oba ye no unya hwamfa nsan kanwe no sisi abusuan chemfa bole bamboy mafias kwa na ununu na eka oman ka yesi bibi di shafi se henhenfo omo na moka omampani ka no kwa na ununu na tim utu kwa na obedi wachi and this gentleman got the nerves say Chief Justice Dinikuni nimba etu kwenti no eninti no yampam no nkote na ma ne yapam a na nka wuti wono na voice imi apie tu kra ntenwo ya minka hu ntu ofise se eni manya kwanya se memra kra na memeda hotel na mnidi mempeche mejima hu ntu ofise me ba me nkwa na meba voice ofise me ba me nkwa na meba beda hotel won madidi mempeche na masia so aba assume me ba mepo obi aka me ho so atiase na wo abamba bintu kwan a oni de ni housemaid nyina ka ho di wodo ne garden mu ne garden boy nyina ka ho otu kwan abamba bin ne garden boy nyina wo de omko enipa beburu 20 no matwa no ahia de obubu ni bawru nyina abamba bin de omko mati se obi atwa petition se nyina di ade asem no medi manusi no don mahama ya onu si wo ya osu no obi obi enye pepepe no omampenu ba akwaje cab akesi mienu akwaje ka akesi menye kro no enye conflict of interest akwaje ka akesi mienu awo ye kasi entoka bia sika wawi ade amema o party aparakisa enu unu Ibrahim Mahama 2016 omde bia adwuma akesi ne ade a mo che ho mfaso odi no ubetimi atoka no nso no enam se woye obi a wope sikadie ni sikawia no ani brade enti dwomama ani brade enti no enam asia akwaje ka se ye de acheme wo occupy the highest position of the land no utimi kona wo yetim chese Mahama de waye ti se eyi kontomiri anase eyi body haban eja kan ya na bode chese on de ohun se bibi e corruption de osin eyi dado a ye de abo eyi duam na ka corruption ekuni say tam na Ghana for na mistake 2028 nyameme yankwa ni empam one na NDC no na mkope baby ntina me da voice